Hey, Chasawia Simoni pay dear. No cre de no cre. Our boy binum to send ya Johnson abo akoko. Chasa would you want your masio? Sisiano, Niakobani said, a mema wale for merman, almost all your mucho for my iron merchant, Sisiana, a iron be said. So muka no muntia, most of them home jim. Ama obi, ako traffic, they were kubogum, a man who bast them. Ombra ni yenye hwehwemua otoso abusuafo ode ene ochina ene ochina ene so waheda se ene so one abusuafo ne behia na makwa akoye hwehwemu no yen se mere yenko ne yenko hwe yenko tie se rabei bo hye na o hye se ene obehia abusuafo no obedi so anase woni so anase den ena akwakosi enya amaso ana yenko ne yenko tie emra yawa ha ana opanyini bi ba afidiam se ne wofa ase ebi efre ne kirematen ya no owo eye Italia brochima mu obeware wo ba bi menti ye di ne din ka ne ho se wo ba no so de Martha kirematen na ba ma na frim ansa na wo be frimu no di abusua yi ka ma mate ase ne se wonum de hie ne ka kire wonum se Martha ba ya wawu no yi madwiri mu aya mekesere ne kakra ewa akoda ne hunti yenhwe na me hunto me na me kwa abrochire na me insurance bi ni ade makodi hu dwuma maba na me ba be ye DNA sa na abusua no ka kire me eni minimu nyina na okoye na fofia ntwata yade kakra na ebo no nti wantimi antwa ne ni amafie wonu ma ye yie ni bi ehwi ena wonu mo kire se die na yeye brother na kumaso ade anu se wo peso e sa hwehwemu no oba ye ni wo kan kokoam akoda yemfa kire ni enkoye die ne no ne ye hunu sampa akoda no ye nua no ba fi se wo kan pene eba so ma wonum gitum se wo ye be makwan ama makoye afa wonum kodru fie no aye ntwensere ye be makwan ye beti ase ye nti ase kire se Amadikaya baha dia dikan ededika tena asem no so ye ba omodi anse ye hwehwe abusua no saada ne ese Martha kirematen konongo fa yi na jamo wo no konongo odumase wo konongo odumase afre wo bi no obi mfre obi sa onfa ni TV no nto adum TV munyina munya asem yi mu adansefo pamachewo ya fre no so me waso de me ko bon pa kakra me ameba ho meba be yi me ho no aha ye nyodo nipa nti die nipa ka bia ye gitum ye di nidie ma nipa nti dia waka ye gitum ma me Mercy Abraham enso je phone no akasa bia ye beba ho mutimi nhya ye beba ho eno so ye gitum eda wonum hya sa o mo beba ne ye ni mpre no so ya sa hia wa ha etena asem no so eno ye fra ye wonum se aye bi wo aye ofienti ye baba eno no edane frima me Mercy Abraham ho ko soa bi ho ma so tele ye de wo pe eno de phone ne to so ansa na be ma bi ba ye o se frɛ no wo fa ya opoku ma wono so gitu mu se oh ye baba mama yamfa nhye eda wukuada na sa da no ne ye bewie yie no ntutu ye ne bibia nti ye baba eno so ye gitum de ni die ma wonum se yate ye betwen ene ye wuku ada na ye 10th December ene na ye share se ye betena asem no so menim se wu bisa sa da de na si ye da so ti ha besi sa bre Martha kirematen a wo konongu odumase wa ma ya frewu afrewu one na Jufre producer ka kire ne se bra time ben na ye medru ho waje pene ma wo bre e kire yansa anopa yi na ma me be frɛ se yes I na na mu fie mu amu kunkum ni pasa ye mu hwaye ye benko a ye benko a ma dumienu abo donko aba pa ho sima na duonu nan papa fu yi yeni ayefu wa ka fa kwan yi so enka kwan so wo fu ka free ha se wo kokono nwa eja wonum je sen 20 cities omo fa in and out nipa miensa
no amunko no amuba no amunko no amuba mote die nso sikadwa so ana de en sebi mani mu yewura mpo wote sikadwa so na sebi ne nan si chase wano ni obi a yebetimi akasa nka biribi ni a nanso yenyina nim se yasante mema nana wodo nipa nyina no ka nipa nyina bom nana mo na yesuyen se yempese ntawantawa beba busua bi antem amimi se busua e bia na wono mate biribi ananso bibi asi akira yenim dia ene na yekoyenim stylish bomade ane pie gate ni mo na ade no enya adwuma wa ha na me hu ne ekọ papa memo akọ aba na pom te say owa de adom ya ho ye yo ada mo ba ha ya mokọ ye minim ukai nkomo a wonum aye ne wonum kasa wo fon no so ukai de omo kai me ba cho me kai o te yo ho ba cho me no mo se say ba cho me da se me nchia na me nchia wo bedwafo ane etiefo ne ahwefo nyina eda no ye ne kai ene na wo twepepepe yo ene won ekasae okay omo kan se ene wukoi ene omo beba na omo waye wufie enti omo be ya tutue bia enti bibia be si branda de no omo awie eye no ho tutue nyina enti ade achi ene wukoi ena omo benya kwan ene abehia wa ha okay omo asama omo kai kire o te ho ba cha omo te dada wo te omo kan se Omo ka kire omo yiye no omo bewie na me aduma Canada tiniu ade achi ukwada omo nyina beba ukura me kuro bi enu ukura na sede omo si ka se ukwada yiye bi hie ho ukwada yiye bi hie ho omo ko e no omo de atede kuro ni mu omo de atede kuro yiye bi hie ho timi de mi se me kura ya yele timi ko aduma mansa na me me wo fa mo banti ya yele timi fi se omo a ese ya ba ya okay ebia na akwaye se menko na mecheye big mama wote se wonum kan sa se wo fa no wo fa bi no se ma me no mo tutu bombo wechiri mo kan sa mo timi hyeye ne na sefo to wo fa no na obeka saye okay e kan se aye no munti no we bna me fa se omba ye mimenda o si adadwo adanti bna da de ye buka ye bibia awie tu kuada ombeba ama ye kwa ka se ne ukuada de ha ba hyepa ha ndi e ba nyanyim se twogbo bi omo ba leni wo so te yana for se me dance ni wa chichichi said ye obi e dia dance dia sa pepepe na asem no etie enti atoro bi anim enti ye hwe se nka mo de ose e be yo said ye mo kan ne nanso ye nim de esi okay stylish wadaruma mesre bebre se biribi wo ho woni wonum kan ya yenya nhunu ya ma ye nhunu fi se de mimi producer ka kire me ne se enu anadwo nyina ne ye kasa wo fi oba na akura frɛ na eje me pese me bisa se adanse unua be ma no wo fa no wone mata wade no mani ana edi akire ye sei na wodi woni ma wade no mu fa na no wo fa ka asem bi wa ha na ene o ka se won pese wo be biebie nsam ani so bata ne de wo kan e bia memo ayi ato ho ne secret bi e wo ba bia ne e be pie na asema kwa koda bia da me ba mo de me so ma me nko wo fa ho ofa oba me pese me hu se ene de si so de twato die titiri panti na die ne no mo pese mo ye die ne de ni titiri pa ne se me ofa ase na owu ye no me ofa ase otimi nsa benkum so yi ono ye maame ba ko papa ba ko okay ono na di na chiri ba direct de wawu no na chiri ba direct eni de otimi nsa benkum so yi okay ono nso na abusuan no hwe mu no ya di ni di na de na apart from the chematian kasa kan ma abusuan ti ya onuanum nyina eya awe no a ye de to nchen a de odi ade no ese ni nua no ne ba pani na eti hai kito ya mata so onu na awe ena to so mienu
omu mienu nyina no ono na de ne sika ebehwe won wo bra ni nua no enti ase okay enti sade be ya ne tirim be ya ne fan amo hu se ni nua ne moja e na ode ne sika ehwe no obeso ye nkwala ni nyina de ani saa na asem ne tie okay apart from the Chirematian kasa kan ya ode ko abrochira a wa ma biem ode ko wuye no de no to nchen a odi adini na odi Chirematian de no o se se ni chirim baye ne fan ama na hwe nkwara no mienu a age so ye DNA okay ya de to ema ne mienu nyina anim ebra ye wie ya edaduana no ye nkonta no ya de to ma ne mienu nyina anim ema mo mienu nyina age tum eti akodai maame nso baaye na o maame baaye okay so ne wa meye kuna da bi on de wa meye kuna enso o baaye o ba kra no na woni ne stepfather de oba ne ne tisisi a okay o mu nyina eba abegi say na so se ne nan o krom ho me ye ni wie eti na ne stepfather no atim okay ene ye de tu o mu nyina ni ena wo ma ta e wuji tum abusia pani de tu wani wuji tum se o abri bia ye be ready no we be provide akoda no ena we so maame eye se e kwan da otam bia ye hia no no ye mfa no nko already ye ne nete ko no ho o maame no de wo kuma se ya okay enti bresu ye se ye be ye di ani no ye frɛ o mata me frɛ o mia na me frɛ o a wo se me frɛ o maame Messi Abraham anwumra no me frɛ no manya no nti ahomache o se da no no kasa wo yi no so no o se me frɛ na anajo ahomache every say na ya ye adwen se emo be 6 de na nka ye okrom ha se be ya ebenya ye be hu office na because ni enim ba bia wo enti me frɛ na ahomache se de be ya ye be ye ahobo antam ne yesi mu ntam me kan ya maamre se ensem o kekan de bia na da no em se mo amotie no afidie sui okay meba mu nua be ma no mu woni mfoni wa ha ye betimi a show ba cho ni mfoni wa ye de okay stylish wadaroma ye nhwe eye papa Chiremate ye nka abusua ya ade nanso ye nhwe papa Chiremate ni mfoni na ye wode wa kasa bra behwe bi Fall TV no to Wadum TV bra Facebook Insura 104.5 FM YouTube no eye Insura TV behwe papa ya ye kana sem se wa firi mu oni ne yire no aye fru mfoni ahodo mfoni a o matwitwa no de bra behwe bi na ye wi a ye mfra mata eda ya opoku obi a woje pini wo ha se wo beba ma wiase nyina ti bi e be frɛ edam kum wanfa ne eja ho ne akofre ni papofro ye be frɛ mo sa obi anfa afa ni ekoye nim bra behwe mfoni no bi tutumi kapa na bra na ebehwe bi na yenko efoni eda so aja wo na wo di ade ni wo bra na woni na so ne mo ya center for na maniswa oni ne se pa ana akoda ise no ankasa eti wan na da ne nchen mata after mata Chiremate ni oh nice woman so na dey okay mfoni we be kai breko e ya ifro bre no ni na that na e ya ifro no fie die no okay nti fie ifro ni asa ya wade adi mu okay akoda no mfoni wo akwara no kwada de mfa to kame me ya physical DNA bi wa mo mfa to so nanka ya hwa stylish pa akoda no mfoni no mame now de ye nyina ye nhwe e bia na se de mu kura mu susu no e bia tsa eja Chiremate be ma no na chese ye de na to so kama kafra ebusuan kafra mon kafra okay stylish yanko no one by one misrew wo fra ebo mu nyina no wo de bia tum maye ne ye tiefo nyina nti de di kai misrew ani diem fra mata Chiremate ma yemfa no ntum fra mam ne emisa no bia yade wo ho bia na bibia si na ye nhwe se wo befa wanfa ye be ko maame Messi ayi ho Messi wan ya Abraham be ko maame Messi Abraham ho ye be ko soa ne ho ni akwa eja ya opoku ho ye de ya frɛ wa akire a ke hu hia se de be san ha ye ho
ya frɛ wa chire saa ne ade abetene ya the numbers if you have one number ne fan frɛ ye me de me personal number frɛ me de me other line frɛ production ho emaya no mo ho ni nyina mon phone ni kunu ne picture no nto so mame na de atwa ahoma no tum na ye frɛ no obia mfa minim de wo so wadwen kyerɛ wo fisase mo edie minti bi da wutiri mu fita ntie mo nku o ye kura ye ka bi ma se be ye na busue wo mani wu ni ye kura ye nya kwa ma wonum ka na se ya na mo be ye dia na busua be nie wadwen kyerɛ ye sei ayefroi e picture ne da so yi Martha ene wama mama ni kan kwa bonte na me nkwohwe se wo wadwen ye o sei wo so se de nti na wo mama na se aye wo ade asem na obeka kire busue 032208358188283 meje wadwen kire keke wo hwa die na yenya asem wo yenya ne den 03220 misra eya nkomo we nko an ye die mpachew sima kakra bi oba so wo kire wadwen ntem na wonu bi so aba so 03220 835818283 wo wadwen ye wo sei na menhwe yenwe so ibenya obi aba homa no so hello Ebony Oyema bi Ebony Oyema Adiesie ni o ye gisua ye twan mata eni na abusua ase mama chia no abuja fo bi misanse adwuma ho ba no de ke bi so achia o ase abusua na de empanifo monim ye fom anase omo de mu di agro sanse obi di na asema ba ya fro ba ko mienu miensa kone nan so mo anwo hye se aye o enti no yentimi hye mo keteke se chenchi na momla mo ye wi ana empanifo ma mo to mo se guada mbaba ye ni etie bi ukoda duru ya batena na mo mama ewe kono wo kwan ekwan su hu papa ko mo kono mo ba ko mo odime bi mo dai on kwa koye ezi na se de abusua no mo ya me hu se de papa ni ni nyan kan ya no kure kaza se die no kan mu bibie ni mu a ade ntina kan mo ma me nkoye me hu se akwa na ye de hie na se nye de hie ebi ma me mo hwe na se ba bia mba fa na be ma ya aduma na ko ebie ne mo nkonkwa ya se de ne to abusua no so a omo ma okay. In fact, a rabbi ni nkofo yi omo pe se enyo mo den pa no mo pa kire den pa no mo pa kire na sase mo me last me kaye se ebusuafo no mo nto ma adwim na nipa ba ya no maye no se ne ochina bi no bi nkonko gina baabi enkonko ka se ni kuna awu na eba ogya ya ebusuafo yi o mayi o mani enhya abofra ne we Oma ye oma afemu de we de amansan nyina ni tue bi se fa abofra ne bra no munye hwehwemu no se ne be mu de makoma mu fan be hwa abofra no e na wo se wonye nto oma ye oma afemu de nto mo se omma onfa abofra ne ma omunya na chiridi simple asem we nya asama ye san ba betena ho asa aka biem omunya na chiridi omunya ne pema no na onye ne ope ono akọ na okokọ pema osan na chiba mopa monye no mopa nso a mo mfi no se ne ono ma mu twa kwan no oba fine wa ma fine ti munya na chiri na munya isa mo waste musika de faka koba no fa so bie ni so amoa ntiensa me kasa asem yensa me twene tintin me wasi e time ma ye dua ne kra ye di kra me twen ye ho ye di si ha se na me ka usa ha eda so ye emergency Ghana TV na nakosua adepa enso ne medin samanti me ka bi manaje se makra mo ano no. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.